Today bantu pau, sungguh cuma play, bolong kau. Ubeladon ringkat, nado bang mi mana napo juai, bat pois di sisno. Shua bang wan mana jisha, adu jingkerman nomor ba. Mana mesti fresh tank, haban mi napo jingtre. Tipha bang haban ya let screening yang kuai ka. Bida bang sports bang di orang support ka. Mereka Sports Olympic Association. Tinggal pendek yang kata mana mesti ada nang tu kalah baca dalam program pop college. Alah syajir yang kata rupanya nyakitkan nak alumni college ke bang pendek pop sains college. Hering alah kentai nak nomor ban. Kikam ki bakante nomor ngatre pop police department kumulong samaran ba. Tibat mentah awan pois kani ke sinong ke benga ide adu kata-kata. Kamen sim ke bah slow kemen ngapediang ungkos kamut bah ngapediang yang ladi hre mesin yang kalat kenang bangan yo yeng kapsnong ya kabalakha ya kabalapan he pesan nga bangan ya samlem iki badai nak benta ke jingat lenti ke jonga de kumta ngala pediang kenang bangan yo ban ya thu ban peni lani ban ajumut iki samla ki hep ki baret ki padang Dewan Kiu Syekmat. Mana kendir kalau mention ya ke MSOE. Lesi don apa yang jompi sama lagi pomtip. Ke sorkar kawat ya ki kena riudan sap. Bahkan yo kan penrung hapo katakan Meghalaya Sports Olympic Association. Hapo ke East Khasils habra ki state ada bulat I mean ki district ada bulat banda. Kawasa kolom sa East Giant bat ke East Khasils ke East Khasils mas dalam bakla kile hak arbu ibaran dia kesap dia kayak football, basketball, any sports. Pila berlek bermat ban panjeram leki samla ramba ibaran po juga sinong kathai isamla ramba ibadi presiden jong jikret i luar mini sports association khamtip khamba esi ramba ina ban yelum yalang ni di khana di khon sama juga sinong kan denyau kenteng yo poi sebalai Kublai Shibun, Yafi Baro, Kibla Priang Sobhai nga, Daka Jing E, Daka Jing Kemen. Ngaro Daka Mesim Kibla Kemen, Awan Namar Banga Smutu, Yang ala Panhaya Pesan, Kedika Shinong Kibla Muslah. Kedang Kubi Ke Jirwai Kibla Tau, Hawai Dei Banga Shinong Kibla Ngahinya. Badai Kata Ke Jirwai Kibla Tau, Di Namar Bah. Haftu Kupor, Banga Ye Kiw, Lidan Kibla Buan Pak Ngahi, Bangop Nak Haki Ye Kibla Musrotana, Jindi pen buat penjat ni dan nak preng sekirut kita beli lalit no aswa jengi kita kim ki barokai tiyo mo kejap ya kemensim jadi kun sama nomor bagimdan ni kapok sino kapok tham diling ban juga tak kasap kalau ngadan kalau nang lawai ngalaya cekmat lajurwai baru yo kam yo jamno tinggal lah sudah pergi tak kasap kalau ngadan henry haus nama raja aku Wei na KSP hau to por yo yang apa majurwai di ulapha yang apa ngam le ek wei ke music video bakata kade atat kalat ke bangai lapan pengi si perthai mga de norwai mangawan na yang ke bongdan ke bongen amla penmi ma kijing durut ki babun reling ba ka office di ba department ke bangadan mayo on wai let's say fly snow to jirwai we shall overcome hakapor COVID-19 ka mangi no ko department we sent yang penmi ni ko ma di kumta ke jingat leti tiba pengok tiba hak tak kerja penduduk masuk makan lap syaka penjat pada begini bakata belum jangan kesinong jangan biye keset jangan prokai kam pengatre beli baik beli sama aktif hak ketika kam kepala lagi fit besar banyak le ketika tambah dia ya banyak halai tak kamu dan duduk mulai pak nama kam belum baik Ladang hindar kamu le taman syuab ready. Oh, office syuab hindar jingle, dia khabai tamunta. Hindar ipan ngai lade, awan nak ingin kebar. Lesi kami cuma pakai hati bubun pak ini. Hindar wala hindar lesi ini, jingfir ini. Hindar ipan kata kami sih buat kami pakai yang aku akan buat kata kalau bang ya nanti kedai, nanti kehop. Kuntar tolong yang apa belum beli. Paling banyak kita kerja nanti ke jangan. Biasa nggak belum empat tip. Henry A kerja kasar nasang. Banjir pusat kembali ini boleh beli.
But daftar jinglong kamet kapam ade bawan nan kondom ni kathan jingi yedan structure yedan lupa kamet kapha itna tiladang ikon janai kanang janai susu tikumta hadir bangale ikabade bade bupun ba di parlok Shillong Jawai kio yang yedan structure buat fidan kamet kena is yele apa penuan juga tikumta ma yele persyang arang jan dia kanyo kapna kendai Orang Muslim aja hadir lah ayat Islamic Law Syajid as a top 5 Islamic Law yang satu pun nampak sih top makan anda itu pasti menurut plus nampak dan knowledge. Dia Muslim aja hadir one of untuk kat perang, one of accident, alika tak pernah accident no rest. Kat kendai untuk one of bang rumah, kat bio apa, kat kiuman kita claim met nama boleh bersyubang kerja. Dia hauja apa ngayu di social media ki boleh balas jong Shillong jong jala jong badan ni bariman nanta entah tetap di bagi social media ngayu way certified coach jong jala ini kalau bertranslate dong kali belum way lagi sama bola pendap yang boleh dikunta apa yang sama mana Shillong di bagi social media bak limba juga masuk tu di way lagi sama wala yang yang dikumta ka pamlong yang apa sya ang kurso ka ide di ngapa kursi do set ba aja ako ter ko to jinga din to apa ni ba ha kani ka kam pati beling banong ka ba let's say do masih sama nan ni badan ji tu ban le hendai kam no kunta napan ban ai mesin kul sama jo kasno buan na jori kasno ide ka duna dar tin ke pasai na yang ni ngalong ipi pada pipa aban le ka ki ke jem ke panga sek le ki bomna bisa wan ai tak ka fio iki bodar ngap mo nama ka diga jungul ke babun ha ki pola aban kunut ki ke bon sek ki ka dan dai ki bomdal ki beran ka sap ki beran jingmu ban poish ma wan kam le mdan kam jikse ai ka fio akloi ban pedang kita Bat pada fidan kam ke guideline dengan benda kijimbang kuno pengambang kuno melekai ngadan kepercayaan mobile kata kamde ke bas kepada ini kendo ngadan panyarap ini kamde le yadan panyarap iwi bat yang itu badan bak kecing temu bat poy syahmat bat poy syakatong kumang ngadan kedega we lagi sports ke bandut ha adong ini kuman syatu ini ngahambang boleh khasan tulis sini Hapang do siapa sini kumta kita jual asbak keraman kesini hapang bang kita ini berapa ngahap belum konsisten kemudian kami tolong asbudi benar tolong dan kita strong determination orang pinai kendan kejinghat kendan kejingwit tak kata ini hapan syong iya kalau tak kuat dari nak kalian cuma dan kue ketong tak kalau bang anda itu Krishna para Shillong bagi kun sama bagi pok Shillong ta kalong ma tengi da bagi ngamjong e ke ke bang hapan le ngamjong le nganong tak ndah bang apsyak bang ngamla le kata ka de yang cuma henry kat mengadang la le nganle bat kun ta oi ni sports ka ba i ham jenja tindak mengi di mana syekh ta nomor 1 ye likot syete wi jurong pala khar punjab khatam ni penduduk khar punjab Bekti juu kumne mengilah hapra kumne tiladani hapani pun baik bekti kalau kumne imlah dia dan bori tahu lah kata orang penduduk jika men dan meneng ada haisang ada badan cepat walir mentaru idan da perupan jali majeli amslik dereng akan lek nomor hapan krep ini boleh boleh ya kan ini pengaruh job shen dan hapan persen kaste hapo kalta hapan ikut ni Mr. East India bat pada job ni kan Mr. East India ngelawan di company international Tengah air bersih di sama kadang ka syuru klasik ka bang himdan kam syuru buat ban lek shabar di state kan wan buat Shillong hau brai Oktober kata ka bang la ban ikun baladang isyak selek kata kemudian dari syuru ka hetam ka bang ila ban rum syuru pa Mr. Olympia bat ya kan ni ka syuru 10 hau Oktober tilaran di sama ki bakwa kam nilai Wajib bang nampak dan kesak dan ni bang angkat Juli persyang ngar persyang nak balik kau nak persyang ngamjob kapal ngamjob Hore house name arja ko ngayon orang Mr. Arngan
but mentau sudah gila dia tinggal dah preparation kemudian makam kata masyarakat menukun mayora silva medres tinggal yang ham yo ban clear mai ke Mr. McLear but kali Mr. McLear seorang bono I'm the first Mr. McLear from our department but happen to be first overall championship national bodybuilder nampak jurus tawai ke tim junga apunan kami tanda kabang kini ke bengiyo national ke bengiyo bang bingila bangkit gila bang aku tindak kata aku akan ai mesin ikut sama apa pasno bang pin semua bang ya shikmat ada fidan ya ke mesin haga di sports haga wigi sports so the fidan ke mesin ya shikmat waduh cikatmen kibun kila keleti lada pipiara keleti PIT lagi, kita gila ini. Kadang bodybuilding, kadang kalah kabak kamai. Oh, kabak kamai. Ngan strong ini, ngan kalian cuma ngale kini deh pengasut tenat, mereka pengapakat bisnes. Hari ngasut tenat mereka, pada cukup kuat. Kalau kaya rap mereka, bangan dia, bangan dia side business mau macam dia, gila kami jam. Kalau aku bangai kami jam ini berapa? Paling banyak juga dikecing jauh jangan ngasih kot alai tili ki company bangan brand ambassador batling bana jong kata company ngala punya deal bagi limbaga agreement ke bangala bangan gile business kau mau kerja by semi ya syakma lada fidan kam jera ngadan banera ki bangala mo de yang apa simet ngaku on keren dak bosai le sigi riurang ba kidan ni this is the most expensive sport ngahapan le ke national level menta dikejingut ke babun ha malah kumnu ke bang ke bang haban bang namar bang penun kam dawai ke bang haban bang la kumnu khat riu khat nya majar sibana yang amarwe te ban pen kre egene competition maka ade ke national level kamu ke jingot khambut tele se na kalian jong ramba shno burung dan bangi ramba dong ka bright boys aku tar te gini ramba ya syakmat ni ya mentah kat ngi dang ya tur ban boys ta ke jeno kumnu ila mandio ke jeno lada kamen ke ngala kebon met kala apa kita mau financial ke guna baru orang kita boleh ikut sama mai iba jingtele jingdi tuan masya hagele tu jus bukan masih uang dengan tempat ya kesno kalau lagi kai gua ni tax lada sudah masya Allah dan bawa Jalan mesti berkuat, tak beri berkuat kita. Marta cepat bisa melalui. Kita menang menteri, dari tan menang kami. Di mana ada jemput sama pro, sama. Nah,